ngasi numida wairam phongkiba tuan Manipuri siphongsing amasum thokiba thawdo wathoksing digi maru oibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikei digi myam da thamjagi ahanbada BJP gi phiral mai thaba yaroi thingkibasi aitani nisikanta BJP gi ticket phanglakraba miyoi singasi party asibu kanana bo honaba mi da pibani party asi kaina bo honaba mi da pide habu wafam asi yumpham yaude party ki ticket pirakhidaba matamda BJP ki phiral mai thabi yaro haina thingkibase a khakta oiramgani haina kaisamthong assembly constituency ki independent Mirep sapam nisikandana phongdokre wafam asi lakadoriba taragani thoi sube assembly election gi ahanba tangkakta pangthokadoriba mikhal asiga mari lainana Imphal West DC da mikhal gi nomination file to loiraba matungna paumi sing unabada phongdokhibani mana makha taraduna haikibada BJP gi ticket fanglaktraba matungna kendra asida mapu sogolamba miyoising amata kaidri henadum wef kan khalaktuna miyam gi apambi gi matung ina independent oina Mirep songthokpani amasum Manipur gi Chief Minister N Berena ticket pirak liba miyoising asi party bu nungsiba madi mapangal kanaba hotnaba mida pibani haibu wafam yaningdaba phongdo uladuna leba sigi Prime Minister Narendra Modi na Manipur laklamba matamda maki supporter lising ahunga sani romna taramna okhibani party asigi thabak thoram kaya da asoba senpham sing mateng pangkhi haibu wafam thamladuna party asibu pamjaba misa ama oina yaurakhibani ngasisu Manipur miyam gi yaifana bo honagani haina thamkiba Pirep sing hongdri lakadriba mikhal asida mak soidna mai pakane haibigi thajaba lei haina pausna sumakhatana phongdokhi makasa tharak poina ngasi state si goidiba COVID-19 update myam da thamjigi ngasi goidiba positivity rate si 7.8% khaktang oidi tawatabu miyoi ngasi laikidabji punna tarukni miyoi sibigi sangde hantharaktri hengalapki mawong amasu uribani aduga punna miyoi samaga humfu khak nauna COVID-19 na positive oiba thengnaralaga miyoi lising ani ga supnagi yangkhai ga mangana nauna COVID test tawki ngasi COVID-19 na positive oiba thengnarakhraba miyoi samaga humfu asi Bisnupur dagi taret Sandel dagi ani Chusampur dagi taret Imphal East dagi kuntraga nipan Imphal West dagi yangkhai ga taret Kaksing dagi ahum Kamjong dagi ama Kangpokpi dagi manga None dagi ani Senapati dagi ani Tamenglong dagi taraga mathoi Tengnopal dagi ani Thawbal dagi taraga mathoi Ukhol dagi taraga nithoi ni aduga laikhidraba miyoi taru asina Bisnupur dagi miyoi ama Imphal East dagi miyoi ahum Imphal West dagi miyoi ama amasum Thawbal dagi miyoi ama punna miyoi taruk laikhidre hainasu claim tawri makasa tharak poina to papaw mana Manipur State Assembly election singthane ohensi numaijing numita bot thadaba taribasi ECI na yengsingani Sushil Chandra Zip election commissioner Sushil Chandra na haikre Manipur State Assembly election asi yamna singthane oiba election ohensi ahanba phase ki mikhal February 13 numita tariba sida state asida lairiba Christian lining chatpasingna mikhal numit numaijing tariba sigi matangda ECI gi oina New Delhi yauraba yaithoktabigi matangda khanaragani wafam asi ngasi Manipur lenga ki chief electoral officer na sinduna Imphal gi classic grande da taragani to suba Manipur legislative assembly ga mari lainana pawgi mi phamda Sushil Chandra na phongdokhibani mana makha taraduna haujik lairiba lenga si sayesi gi March taraga mapanda mapunsi loire phase ani thokna February 13 amasu March ahumda pangthokodoriba sida CEO Manipurna mikhal gi sem sariba sing yengsinna ba lakmani hainasu Sushil Chandra na phongdokhi handaki Manipur State Assembly election asida puna voter lak kunga lising kuntraga mariga samapan ga humfu ga taruk asida voter lising taraga humde supnagi songwa nauna hapsile disabled person voter lising tereka satruka supnagi amadagi voter lising taraga mariga songwa ga humfu ga mangada hengat kre amasum service voter na lising kun ga mathoiga samapan ga kuntraga mangani anauba nupi voter lising nifu ga mapan ga samri ga humfu ga marini nupa voter na lising kuntraga mapan ga supnagi samani ahan boyne sei taraga nipan gi taraga mapan fawda leiba naha lising yangkhai ga mapan ga samri ga maudraga mathoi voter list yaure handaki COVID laina leibana polling station amada voter lising amaga sangwa leibigi ayabadu lising amaga sani da hanthari COVID na maram oiduna anauba polling station samaga humdraga mari hapsile mana makha taraduna sugi kemta leiribe kadar sing bot thadana basile sei marfugi mathakta COVID na naraba singsu electronic voting gi khudong saba pire puna polling station lising ani ga samapan ga humfuga nipan sida anauba polling station chamaga humdraga mari hapsile
नुमित निनी की खोंगसत इम्फाल थुंगलखिबा टीम असिना स्टेट असिदा लाइरिबा नेशनल अमदि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की म्यूटसिंग उनदुना मिखल असि फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोकनाबा कुपना खनरे मिखल असिदा तोंगान तोंगानबा ऑब्जर्वर एक्सपेंडिचर सिक्योरिटी ड्रग पैसा हेन सिजनबगी मरमदा यंगसिननबा ऑब्जर्वर सिंग हाबले हाइनसु फोंदोखि हाइदि लुसिलकपोइना तो पाउखरना उत्तर प्रदेश अमदि मणिपुर की अहानबा तंगक की बोर्ड खोंबा अमदि मिरेप से पिसिनबा ngasi लोइख्रे थासी की तरादा पांगथोकदोरिबा उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट तरागा मथुगी केंद्र यांखैगा निपान की मिखल की बोर्ड खोंबा ngasi लोइख्रे अरोइबगी पुंगफमदा राजनीति दल क्या की लुसिंगबसिंगना मागी मिरेप की दमक खम थेंगना आयौबी थाकता बोर्ड खोमनखि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह यावना बीजेपी की लुसिंग क्याना मागी मिरेप सिंगदमक युमथोंग खुदिंग संगदुना बोर्ड खोमबगी थबक खम थेंगना वांखि मिखल असिगिदमक सिक्योरिटी की अकनब सेक्शन थरंग लखतुना हेन एलार्ट ओइख्रे आन फेस की मिखल असिदा मिनिस्टर मपन यावना केंद्र यांखैगा निपान लंबा थेंगनगदोरी अमना थासिगी कुनगतरेता पांगथोकदोरिबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरुक की केंद्र कुंथ्रागा निपान की मिखल की मिरेप से पिसिनबासी लोइख्रे हयेंग स्क्रूटिनी तौरगा तांग तरागा मथुइदा मिरेप से लाउथोकपगी अरोइबनी ngasi मिरेप से पिसिनबिगी अरोइब नुमिता मिरेप क्याना मागी पार्टी की ओइना मिरेप से पिसिनखि ngarang फावबदा मणिपुर की ओइना मिरेप सामगा कुना मिरेप से पिसिनखि स्टेट असिगी अनिसुबा तंगा की ओइना मिरेप ताराना मिरेप से पिसिनखि सौराकना स्क्रूटिनी लोइरबा मतमदा अहानबा तंगा की मिखल असिगिदमक मिरेप सहुम हेनबना मिरेप ओइबि याई पनरी अदुमपु सबसाबा कन्फर्म दि तौदरी हाइना सुपलकली लोसिलकपोइना तो पाउखरना लैंगाक पाइबा पार्टी सपोर्ट तौगनी कांगलेपाल तंकक अनी थोना पांगथोकदोरिबा तरागनी थोसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा एएनपीपी की टिकेट लाउथोकलबा मतुंग इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना लेबलकपदा मियामना साउना सममनबा पोकलिबसिगी मतंगना लमलाई केंद्र दा इंटेंडिंग मिरेप ओइगदोरिबा सपमसा कांगलेपाल हंदक पांगथोकलकदोरिबा इलेक्शन असिदा लैंगाक पाइबा पार्टी सपोर्ट तौगनी हाइना प्रेस क्लब दा पाउमिसिंग उनाबदा फोंदोक्रे मान मखा तारादुना लमलाई केंद्र अवोनब पुरक्तुना यैफबा तुंगलमसत अमा सेमनबगिदमा अचुंबा लिगलमदा खोंग थांगदुना मिरेप ओइना सोंथोरकपनि मतम सांगना एहाक पॉलिटिकल पार्टी अमतदा याउदुना लेखि अदुबु मियामगी मतुंगिना एनपीपी दा याउखिबनि अदुबु टिकेट लाउथोरबा मतुंगदा टिकेट पिबिरखिदबनि मरम अदुना एनपीपी दगी रिजाइन तौरबा मतुंगदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना सोंथोकपनि हाइकेनसु पाउसना फोंदोरकली लुसिलकपोइना तो पाउ खरना कुकी लहुलुप सिंगना एनपीपी की मिरेप सिंगदा किहलकपगी मतंगदा ईसीआई दा वोकटख्रे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सूद लैरिबा तुआन कुकी लहुलुप हाइबथि केएनएफ-एमसी केएनएफ-जेड यूकेएलएफ केएनए हाइपीसी दीना नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी की कैंडिडेट सिंगदा किहलकपगा लोइनना पार्टी असिगी मयोक्ता लेपरिबा बीजेपी अमसुम एनपीएफ की मिरेप सिंगदा साउगटनबा अकनबा मोंगदा प्रेशर पिरकले एनपीपी की हलकवा असिगी मतंगदा मणिपुर स्टेट की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अमसुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वकची रोल सिंग पिसिनख्रे हाइना एनपीपी की मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेल न्यू दिल्ली ना प्रेस दा थदुरकपा सिरोल अमदा फुंगदोरकली सिरोल सिन हाई यांखैगा मंगा तिपाइमु केंद्र दा हाइपीसी डी की कदर सिंगना खुलाई पाइरगा कोइन सत्तुना वोटर सिंग अमसुम खुलगी सिप सिंगदा बीजेपी की कैंडिडेट दा वोट पीना हाइदि अंडरग्राउंड ग्रुप केएनए अमसुम यूकेएलएफ नसु आइखोई पार्टी वर्कर्स किहननबा अमसुम विलेज सिपसिंग निफुगनिथोय टेक्नोपाल केंद्र की बीजेपी की कैंडिडेट पु सगटनबा अकनबा प्रेशर पीरी तमिलनाडु केंद्र सूद लैरिबा अंडरग्राउंड आउटफिट सिंगना एनपीएफ अमसुम बीजेपी की कैंडिडेट सिंगदा फोंगना कैंपेन तौरी लुप सिंग असिना आइखोई पार्टी वर्कर्स सिंगदा अकनबा मोन किहनबगी थबक सथरी लुसिलकपोइना तो पाव मना जिरीबमदा बीजेपी की मिरेप ओइनबा होनरंबा उमापादा ngasi जिरी पुलिसना हेलीपैड की फजिनख्रे हंदक पांथोकदोरिबा तरागनिथोय सुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन असिदा जिरीबम केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइना मिखल थेंगनबा टिकेट तानरंबदगी फंगदुना लेहौरबा जिरीबम की सरक अतिंगबी हिलगाटिगी अबुजम उमापादा लुवांग ngasi अयुक जिरीबम हरिनगर लेबा हेलीपैड की जिरीबम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने फजिनख्रे हाइदि पाउसिन हाय अबुजम उमापादा लुवांग ngasi अयुक इम्फाल की हेलीकॉप्टर तोंगदुना लागलगा अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा जिरीबम की हेलीपैड हेलीकॉप्टर अदु हेक ताबगा मफमदुरा हाना ngaiduna लेरंबा जिरीबम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमना माकपु वरी सासी हाइदुना कौरगा फजिनखिबन हाइदि
ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯣꯜꯀꯥꯇꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯎꯃꯥꯄꯥꯗ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯟ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫